tũrĩega twĩ haha thĩinĩ wa Betty Official TV tũkĩaria na mũirĩtu wĩ haha wĩtagwo Mary agĩtwĩra marĩa agereire mũtũrĩre wake ũrĩa ũtuĩkĩte ona gũcirago kũrĩa ona gũcirago gwa gũkoma. Nĩ mũirĩtu mũthaka angĩhumbwo wega angĩona gĩa kũrĩa nĩ mũirĩtu mũthaka. Ũguo twĩ haha guys tũkĩhoya ũteithio kuma kũrĩ we. Ũrĩa ũngĩigua rũgano rwa mũirĩtu ũyũ aringwo nĩ tha ona amũteithie no tũkene mũno. Karibu sana Mary kwa utapeana majina yako pale ujiongee shida zako yenye umepitia, tunajua umepitia mingi, utapeana pale shida zako na watakusikiza. Habari, naitwa Mary. Mama pole, nimepitia mashida. Mzee nikienda huko ananipiga, sina amani. Alichukua mtoto wangu mmoja, akaninyang'anya, akampeleka ushago. Nikabakia sana watoto sasa pia wanafukuzwa kila saa. Sina pesa, sina mbele na nyuma. Pengine naendanga huko napewa unga na wapikia. Hakuna chakula, mama pia ndio hana pesa. Tafuta kazi, sasa naomba tu mnisaidie. Nipate vile nitasaidia watoto. Sasa mimi babake naenda huko ananigonga hata sina nguvu. Sasa nilinyang'anywa mtoto mmoja. Nĩ mũirĩtu wĩkĩo, mũirĩtu endete kwĩrutĩra wĩra. Ona angĩkorwo ona mamu wao onake no acibarua no ndarĩ ũhoti wa kũmarora tondũ nake ena ciana miliko na panga. Arauga ena ciana 3 no na gũkorwo mũthuri ũrĩa maratũire maikaranĩtie nake kwa ihinda. Kuona mũtũrĩre ũrĩa Mary araikara akaremwo nginya nĩ kũgũrĩra mwana ũcio diaper, araremwo nginya nĩ kũhũnia mwana ũcio, mũthuri aramua ere mwana ererere. No na gũthiĩte ũguo bado onake nĩ aremetwo kũmũrera tondũ gũtirĩ atĩ anga ũndũ ũngĩtigĩra mũthuri mwana ona ũtakinyĩtie na mĩaka 2 agatuĩke atĩ nĩekũhota kũrera ndangĩhota kũmũrera. Ũguo na mwana ũcio tũkorete oetwo nĩ andũ ao arĩa mamũigĩrĩire tha makamwĩra mamũteithie kũrera mwana ũcio. Ũguo niĩ ndĩ haha mbere yanyu ngĩhoya ũteithio wa mũirĩtu ũyũ. Nĩ mũirĩtu wĩkĩo, nĩ mũirĩtu wendete kwĩrutĩra wĩra tiga no ũkĩagire. Mamu wao nake nĩ mũndũ wa cibarua nĩ akauma agathiĩ akorũri matunda, mona mũgũri maga mũgũri no sawa na akaigua aiganĩire. No gĩa kũrĩa gĩakorwo gĩ thĩna thĩinĩ wao, gĩa kwĩhumba gĩakorwo kĩ tissue. Makoretwo makĩgerera maruo maingĩ. Mũciari ũcio akoretwo akĩng'ang'ana through mwana ũyũ ũrĩa gũkũra, ũrĩa kũrera ciana ciake na ũrĩa kũgĩa thayũ. So Mary pale tunaomba usaidizi. Unaweza taka kusaidiwa kiaje, kikazi ama unaweza taka kusaidiwa aje? Kazi nilikuwa nataka nisaidiwe ndio nipate ule watoto wangu tawasomesha. Sasa wanafukuzwa na viatu na vitabu, sina mbele na nyuma, pia kazi ndio hiyo hakuna. Arauga arenda wĩra. Kwa sahi Kenya naomba sana ni kazi. Ũguo mũndũ wĩ hau arĩ ũngĩkorwo wĩna wĩra na ũkorwo nĩ ũratwĩrorera harĩa ũrĩ, ndahoya ũteithie mũirĩtu ũyũ ona arĩ ahote kũrera ciana ciake. Atĩ ona mũthuri amuonaga bara ũũ rĩ akaugaga agatie anganĩire. Ũguo ndahoya mũiguĩre tha mũhei wĩra ahote kũrera ciana ciake. Mũhei wĩra ahote ona arĩ kwĩhumba ona kũrora mamu wao mateithanie mũtũrĩre. Nyũmba ĩrĩa maraikara nĩ ya gũkombora. He hĩndĩ mathiaga makagona cia kũrĩha, ũgakora nĩ manina hakuhĩ ona mĩeri 5 ona mĩeri 4 kana kuma 3 ĩna hau matarĩ mona mũndũ wa kũmaiguĩra tha. No nake gwakorwo
landlord ũrĩa menake ndarĩ amaingata nja na ndarĩ amera yuma mũciĩ wakwa mũthi tondũ mũtirĩhĩte. Ona landlord ũcio twamũneana mbere ya moko-inĩ maku atĩ nĩ mũtumia mwega, mũtumia ũtarĩ wa maingata, tondũ angĩkorwo mathire mburoti ya kũingatwo atĩ he mburoti ikoragwo atĩ mwaga kũrĩha nyũmba mweri ũmwe, by mweri 5 ũgakora nĩ mũingatirwo. No mũtumia ũyũ menake landlord ndarĩ amaikia nja. Koguo Mary ako hapa anajiongea, anatafuta kazi, ona to wĩra, ona nguo iria mũndũ enacio nyũmba, kana ona ũngĩhingwo nĩ tha uge atĩ nĩ ũkũrũgama na mũirĩtu ũyũ ũmũhe nguo cia gwĩkĩra ona ciana ciake ũmahumbe, Ngai nĩ egũkũrathima. Mary, kwa sasa nataka kujua mamako ndio awalishe, pesa za kuwalisha natoa wapi? Sengine ananiambia tunaambiwa na tafuta umelo, sengine tukosa na tunakaa hivi. Na sasa siku yenye amekosa kuuza mnakaanga mnarara njaa. Mũthikĩrĩria nĩ waigua mũtumia ũcio angĩũrũria meroni age kwendia, tondũ he mũthenya gũtagĩkoragwo ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ, nĩ ũkũrũra na wage kwendia nakĩ. Okaga haha kĩra mũirĩtu wake, mimi nimekosa kuuza. So tutachukua unga yenye labda iko tukuruga mũtu ũcio tũrĩe na maĩ. Arĩa makarugwo na ngima ĩyo makanyua na tũrũgi. We mwana witũ wĩ hau rĩ, mũirĩtu ũyũ nĩ aragerera maruo, mena bamĩrĩ yake maragerera mathĩna maingĩ, maiguĩre tha. Andũ a Ngai arĩa mwĩtĩkĩtie Ngai mũtai mũirĩtu ũyũ thĩna-inĩ. Nĩ mũirĩtu wĩ kĩo, mũirĩtu wendete kwĩrutĩra, mũrutei thĩna-inĩ na watoto wako wapi? Naenda shule lakini wanifukuza. Nimewaambia saizi hakuna kitu ya kuwapea. Ndio ambao ticha, utaenda na mama kesho tuongee, najua wamefukuzwa hii wiki yote. Kwa hii wiki yote hawajakuwa shule? Hawajakuwa shule, huyo mkubwa ana viatu zinaruka, huyo mdogo pia ana viatu. Wana sweta. Mũthikĩrĩria nĩ wakĩigua ciana icio nginya gũthoma kwao nĩ stress. Koguo wĩ hau rĩ, hingwo nĩ tha cia Mwathani. Gwata ciana icio no ta ciana ta icio ciaku, no ta ciana ta iria ingĩ onacio no ciende mũtũrĩre mwega. Gũtirĩ kwĩragwo ona ũngĩtũũra ũgereire mathĩna maritũ, mũthenya wa mathĩna no wakinya mũico. Gwata ũyũ wa Mary gwa thaa ici nĩ gũkorwo gĩkinya no tuige kĩrathimo kĩnene kũrĩ andũ. Mũrutei thĩna-inĩ. Mũirĩtu ũyũ nĩguo njũke kũmũmenya rĩ, he handũ haheanagwo ona hakaheanwo cukari ona indo nyingĩ. Mũirĩtu ũyũ niĩ ndathire hau ngĩcemania na mũtumia ũngĩ hau tũikarĩte thĩ nake hau, akĩnjĩra no tondũ kaingĩ nĩ agũaga, nĩ aringĩkaga. Mũirĩtu ũcio waringĩka hau rĩ, mathĩna marĩa agereire, akĩnjĩra ona wamuona hau ogĩte kũhĩa nĩ riũa rĩu akĩhoya mũtu, kwao matirĩ atĩa kana atĩa. Ningĩ ngĩrigwo nĩ tha, ngiuga no nyende gũikara hamwe nake, auge mathĩna marĩa aragerera, kwahota kumĩra mũndũ ũngĩmũiguĩra tha. Mary kwa sasa mzee huwa anasaidia watoto ama kwetu ni vita, hata kuna kitu ananisaidia. Hata leo asubuhi nimeamkia huko nikamwomba nisaidie hata kama ni mimi niende maziwa. Anza kuleta shida. Hata kuna kitu
Hata leo najua nimeamka tu asubuhi nikapata mama akaniambia nienda nikapata kama mimea. Ndio kitu nikunywa tunakuanga na shida kuanguka sana. Sasa nimeenda huko akaanza kunitusi sijui pesa sijui nini. Sasa hakuna kitu ananipeanga wiki yote hata jana. Nilikuwa nataka tu kwenda niogote zima chuma. Nene ninata kama ni nini kamchele nipike. Kuokota chumazi hizi mamisumari na maplastiki hivyo. Niuze tu ninata kama ni maziwa nipike chai. Mimi sipokula tena kitu na kuanguka sana. Na leo asubuhi umeamka ama aje? Mama aliniambia nisiende kwanza. Na mtoto huyo mwenye ako na baba yao, unamvisit, unaenda kumwangalia ama sasa mwenye alichukuliwa na baba yake hata wewe ukamwachanisha? Mama aliniambia kwanza alimchukua kisha ketu naye kwanza. Hata hiyo simu anapiganga pengine mama ndio anakujanga huko anaongea na mama. Anaongea wanasema mtoto ako sawa. Umemuona na ukahakikisha mtoto ako sawa? Juzi alikuwa ushago, babake alienda ushago sana. Alikuwa huko. Sema mtoto sasa yako sawa. Anakula. Kula wanampea tu chakula lakini analia sana. Juu ya kukosa mzazi wake. Ni mwiritu ukoretwo ukigerera zuo. Ni mwiritu muririkane tiaja no athure gwakirwo muci na ti ati no athure kamuci kega no inyuĩ nĩnjũĩ nĩmũkũmakĩra kamuci kega na kamuci kĩrore mũrute thĩna-inĩ at least ona watũraga uganaga kauga atĩ he mũndũ ndarutire thĩna-inĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya geragera thĩna. Sasa mimi naomba tu ujiongea hapa kwa rai useme venye unaweza taka kusaidika, venye mama yako hata yeye unaweza taka asaidike through hii channel. Nataka nisaidie nipate pia kazi. Tangu sasa kwetu na nguvu sasa hivi unaona hata bagi ya wana viatu na vitabu. Mama ndio yeye wiki ameenda meza na kuni sasa anakuja hivi tunalala hivi. Wiki yote hata hatuna amani. Sasa chakula tunashinda tutatoa wapi? Pengine naenda tu kwa barabara kutafuta hizi machuma ndio niuze. Maana tunataka mboga za barabara nje napikia watoto. Sasa hivi hata kama ni asubuhi napikia tu hiyo ugali na hiyo mboga na barabara. Chai unajua kunyangi bila sukari. Sasa sukari hata nikikopa kwa hizo. Na watu wa hii area wanakujua. Ni tu landlord ndio unajua. Landlord ni nakazi. Mashiruhi anakuja alikuwa kwa nini? Ni mzuri huwa anamfukuza ama huwa anawapigia kelele juu anataka kulipa rent ama. Wewe anakuambia sawa. Yeye anaanza shida. Erore. Tege mwili tu. Murute na hiyo. Na sasa akiweza taka kukusaidia na wakiweza kama upate mtu atakuletea nguo za watoto. Itakuwa sawa. Na kuletea mpaka chakula. Mwirore lituraho mwiritu. Daisi uramwona haho ndari araria. Mamu waumirio ruciini. Amwira atiriri na tondu ira ndinetia ri. Reke nyumire muthenya neka ni nguona nari ciringi 50. Tuge tugure ki? Mucere. Kuona mwiritu uguo uramwona haha. Ndari araria ona ki. Ciana ciake cimuci.
kwaga school fees. Koguo roreri reke tunyitane moko na tutuike wa guteithia mũirĩtu ũyũ. Twĩtĩkĩrei kũmũruta thĩna-inĩ ũyũ aragerera. Na Mary, umekaa hao wrong, umekaa ni muda gani ukipitia hii mashida? Nimekaa mingi sana Ukipitia hii mashida sana. na mama yako? Kama pia amepitia sana. Hata mama anataka kwenda ushago. Mara nasikia ushago siku zote. Ushago sasa anaenda kwa nani? Kwa shushu. Mko na nyumba huko? Naenda tukakaa huko kulima huko. Jana sema nitaishi Nairobi sini. Na shushu yako na kazi yako na kwake? Shushu yako na kwake Boma. Vitu ni Boma. Lakini yeye maisha yake yamekaa vizuri. Jata amekaa mbele tukatoa tutakiwa kufe wote. Ati? Jata tutatoa washo wangu wamekufa karibu watatu. Watoto wa shushu? Na kwani wao wanakuwa wangapi? Sasa hiyo walibakia tu watatu. Ni mama na anko na sister mama mwingine daktari. Na kenye kimemuua ameuliwa na ugonjwa mwingine kwa barabara. Huyu brother ya mama kwanza alikuwa mwalimu. Sasa ni shule ilimwangukia. Tena mwingine ndio akagonjeka. Ansa pia yeye ndio ikamuua. Hata mwingine pia hata kugonjeka. Alistuka tu kwa uzingizi. Kamuulia pia. Kulala tu hapo mgonjwa. Hapo hata mgonjwa. Maũndũ nĩ maritũ thũũ. Koguo mwĩroreri ũngĩenda gũkorwo ũgĩkinyĩra mũirĩtu ũyũ na ũngĩenda gũkorwo ũgĩtũma ũteithio waku ũkinyĩre mũirĩtu ũyũ, no ũgerere through channel ya Betty Official TV. Ũngĩgerera hau nĩ ũkũmũkinyĩra, na ũngĩenda kũmũteithia no ũgerere through namba yakwa nĩyo 0741 580 684. Nĩyo 0741 580 684. Ũngĩhũra namba ĩyo kana ona wandĩke message uge ũrenda kwaranĩria na mũirĩtu ũyũ, ũgũtwarĩrwo harĩa. Ĩtĩkĩrai tu kũmũruta thĩna-inĩ ũrĩa aragerera. Ĩtĩkĩrai ona atige gũcaba nginya kũhe ciana ciake irio. Watona mamu wao nĩaumagaraga ũguo agathiĩ akaaga ona 10. Ta njĩra wĩ mũciari ũthiĩ wage ona 10 ũcoke ũkore ciana ciaku cigwetereire. Atĩ cirakwĩra mama, leo tutakula. Mama, tunasikia kuanguka juu ya kukosa chakula. Ĩtĩkĩrai kũmũruta thĩna-inĩ ũrĩa aragerera na mwĩko gũkũ mũno rũciinĩ cianyu. Tigai gũkenagĩrĩra atĩ ng'ania nĩ aragerera mathĩna. Aca, ĩtĩkĩrai kũmũteithia. Through namba ĩyo ndamũhe no ũnginyĩre, no ũtũme ũteithio waku thĩinĩ wa namba ĩyo na nĩ ũgũtũkinyĩra. Na ũteithio wanyu ona mwatũma ndũmĩrĩri no ngũrehera mũirĩtu ũyũ. Nĩ mũirĩtu njũĩ na nĩ mũirĩtu ona niĩ njikarĩte nake ngona nĩ aragerera maritũ. Koguo ĩtĩkĩrai kũmũririkana. Mũririkanei ona wĩ mahoya-inĩ maku, ũkĩhoera ona ciana ciaku, mwĩkĩrage onake atĩ nĩ mwana waku. Mũikagie mahoya-inĩ hamwe na family yao. Na Mary, mko na baba ama? Baini wa kwako. Pia ni kazi tu na pesa Kenya yako sasa hivi mbali huko. Hakujangi huko. Usaidizi anawapa. Jata sasa hivi hata penye yako pia. Ndio na kuanga nani anachoanga kwa kulinda. Ya kulala. Analinda watu ama analinda kulinda tu hizo kazi za mtu anaandikwa akiwa kama soja. Anaambiwa angalia.
Na sasa akiangalia akiwa soja wanampea kwa kulala. Baba anakuanga kwa kulala, hata unajua saa ingine kazi yenye anafanya. Saa ingine hata watu wenye wamlipi mwezi. Na anafanya kazi. Sasa jana mama alikuwa amempigia simu. Tutumie hata kama ni 200. At least mama aniachie leo 100 na yeye ende na hiyo ingine. Sasa akamwambia wajalipe. Sasa wakikosa kumlipa atakula nini? Mama alikuwa anauliza. Hata baba nasikia hata anaendanga kwa rogota vitu anauza. Janunua hata kama ni nyama na kuka. Sasa pesa zenye analipwa. Sasa huyo mtu hata nyama hata ya 50 hawezi. Na mama yako ni hiyo kazi tu ya matunda ama kuna kazi nyingine anafanya? Yote ya matunda pekee. Anatokanga hapa saa ngapi? Anatokanga past 6 saa 12. Anarudi by saa 12 tena. Na anaweza rudi hiyo masaa na kwa hajauza hata. Yuko anakosanga na kijana. Sasa anatuambia sana jana alikuja tena. Na matunda zenye alichukua aliuza zote. Hakuuza hata. Sasa matunda alikuja nazo kwa nyumba. Si pesa yenye alikuwa anaenda kununua nayo matunda. Ndio ikutosha. Sasa watu wakamwambia pesa ni kidogo. Tukatia meli. Sasa wakumpea kitu. Alikuja tu na ndoto. Na alienda asubuhi akashinda hapo na hakukuja hapa. Alikuja akatuambia tulale. Kuna kitu ya kupika. Ndio maziwa yenye nilikuwa nimepewa huko. Nilikunywa tu hivyo tukalala ni. Na sasa mkikunywa hivyo na watoto watalala hivyo. Gutiri undu ungi tukuga na gutiri undu tukuongerera kana na kurutaruta. Itikirai guthikiriria story ya mũirĩtu ũcio. Na nĩ mũirĩtu mwendi wĩra. Ũngĩmwĩtĩra andũ gĩbarũa ndangĩaga gũka nĩoka na arute. No Ngai amũiguĩrĩire tha. Ngai no amũiguĩrĩire tha. Na kuna ugonjwa unakuanga nayo ama unakuanga kuna maugonjwa unapitia. Nizi tu za kuniangusha, saa ingine najiuma. Ukianguka unajiuma ama? Najiumanga tu mdomo wote na macho zote zinafura. Ukianguka? Na kama hujaanguka uko sawa? Nakuanga sawa, lakini saa ingine nje nasikianga tu nikisimama sana. Tukianga tu niko chini. Na kenye inakuangusha ndio nini? Kukosa kukula ama? Ni kukosa kukula, tena kuna vitu zinaninyonga. Ni mashetani. Si mashetani hizo. Na shusha yangu alikufa. Nimekuzaa baba. Ndio ananikujiana. Ukiwa umelala usiku namuona anakukujia. Na siku nilikuwa tunalala hapo usiku nikastukia tu niko chini. Mama ndiye alikuja akaniinua juu akaniweka kwa kitanda. Na juu kuna siku nilikuwa hapo kwenye mnapewa unga. Kuna siku nilikuwa hapo nikaona umeanguka na ukajikunja miguu. Nilibeba. Na sasa ndio uanguke, yani nijue ilikuchoma sana ama nini? Tena hiyo jioni ndio ikinichoma. Maana nisipokula vizuri huwa zinakuja sana. Umeenda hospitali? Na madawa ninapewa. Hizo madawa nilipoanga ziliisha. Sasa hakuna dawa unatumia. Mũirĩtu nginya kũgwa nĩ agũaga na he ndawa abatie gũtũmĩra. Gwa thaa ici ndaratũmĩra tondũ ndarĩ na ũhoti wa kwĩgũrĩra ndawa icio. Na kwa hiyo dawa inafika pesa ngapi? Kuna mtu alikuwa anapea mama anaitwa Kisile. Mzee alikuwa anatusaidiana. Ulienda aje akaacha kuwasaidia? Bila alienda ushago. Saidia alikuwa anaita wa kila Saturday anasomesha kompyuta. Nini wasichana wangu wawili. Na hao watoto wako wanatoshana aje? So mmoja kwa grade 6. Mwingine kwa grade 1. Wasichana wawili.
So kale kenye kalienda na babake ni kijana. Kijana. Wewe ukaachwa na wasichana wawili. Hata babao ni alikufa. Baba ya nani? Baba ya watoto wawili. Najua baba ya huyu si ya hao. Oh, ndio maana sasa ule akapepa wake. Maundu marituhire guku wi no kwiragwo gutiri undu muritu mbere ya Ngai na gutiri undu muritu mbere ya maitho ma Ngai tondu ni mwana wa Ngai na guteithika ni guteithika. Dawa iria batie kugurirwo twina uma ati ni eguciona. Miezi ni kumaliza, tunamaliza sasa. Pale ni wewe ujidini tumemaliza, at least uone kama kuna mtu anaweza panguza machozi, kuna mtu anaweza sikia story zako, at least akusaidie. Sasa pale naomba waambie nini zako ndio tumalize live. Wachana wao. Sasa mimi nilikuwa nataka nisaidie. Hii mashida nimepitia ni nyingi. Na saa nyingine hata chakula hakuna. Na sasa mama sasa ameniacha hivyo kutokea asubuhi. Nashinda hata nitafanya aje. Sasa hata nikienda huko kwa unga ndio niangukie huko. Sitaki kuenda. Sasa nikikaa hapa nitaanguka tu shida. Naomba tu wanisaidie niwe chakula. Ndio watoto watasoma. Ndio mkubwa pia ataingia shule. Sina mbele na nyuma. Asante sana. Thank you guys. Itikira ikumughiria maithori. Itikira itumutethina inyuri aragerera.